Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sil mun sangi naktuk Lok Sabha in thlan vote siarata na impo achana chuan vor top thlengin in buat saina zongzong pe felani to ramchhung Lok Sabha in thlan pui result puan tura hian Mizoram in buat saina chu pe felani to ti returning officer Pinaju Kumar chuan soya jingdaria tatangin state puma vote siarta ani don ti asoye Aizawl DC Pinaju Kumar tun parliament in thlan puya returning officer chuan jingdar nga vote siar tur ta duty in mun 6 soi felani don ti vote siar hi jingdaria ta tan ani dona vote siar tan ECI in counting observer som parokwa tepo anron thlengkim to ti soin counting observer te hi Aizawl panga lungleya pani de district danga pakhat thewin an duty don ani ati Aizawl DC chuan vote siar tur le vote siar na ta na in nam hnoi zongzong te tan training voi ni buat sai ni to ti in counting observer te en puin hnoya nimin khan vote siar na athunei tu te 6 soina tum ni na nei ni a vote siar na tur center shang te hi ECI du dan ang thlapa pe fel vek ani to a counting hall tina observer te pui tu tur counting arrow le vote siar vil tu tur ruat ani bok Aizawl DC chuan vote hi round thuma chiar ani don ati a Mizoram pumpui tan ETP BMS sangni zaruk somnga parok don ni in postal balota sangni za pasari don ani to ati bok Lok Sabha in thlan pui vote siaratan hian Mizoram chunga district shang te point buat sai meka sia ha chuan vote la char tur ruat counting official te 6 soi thoni na chu DC mini conference hall a buat sai ni a Sir Chief District a chuan election officer NIC room a counting observer Pirgaikar SCS le DO pu David Dalton tluang hovin in buat sen tur thlir honi in counting official 6 soi thoni na hian counting official te chu thok ho tur team then som anni longtlaya po district election officer pu Chimala Siva Gopal Reddy le counting observer Puman Junat CN Hovin Longtlai NIC conference hall a vote siar tur te 6 soi ni a Aizawl district a chuan counting observer Pujugal Kishore Mina chuan Aizawl DC office a counting hall le strong room atlo a observer ti hian Aizawl district in po achana chu thathukata an sha thu an soyani mamita chuan pu MDM Muntaj Alam Mamit District Counting Observer Howin Counting Supervisor Somthum Pathum Counting Assistant Somthum Pathum le Micro Observer Somli Titan Software Pangin vote siar tur te 6 soi thoni na buat sei ni a Mamit District Counting Observer hian tukin ve khan counting hall mun mate enfilin naktuk vote siar ni turatan in buat sei na shang te huna atlo ani Saitwal District a chuan election observer pu Mahesh Kumar Santharia Hovin vote siar tur te 6 soi ni boka heta hian Saitwal DC le DO ni bok Dr Lalmur atlaule election official dangten tela na thiala chuan DC conference hall ralang tlanga counting official tan training thoni na buat sei ni a atho khatna chu thlama sani somni pali khan an lo buat sai to ni voina vote siar tur te 6 soi na muna hian observer chuan Mizoram chu remna le mo ngai na dan ngai poimo an ni ti alo shat lok to thu soin boine le har satna tun election vote veta om lo chu alom om hle ni ti a hun muan om tak noya vote siar ni nge be sei thu asoi Voin Khan Chief Minister Pulal Duom Hovin CM Conference Hall a Zoram Medical College ti mason zeldan tur rel ani Chief Minister chuan tun hnai rwale thlipuya wanga ZMC in har satna tok chupuya ti thu soya engkim tluang taka kalle thwai the nan the to palo chwa pui tur le voin thlenga anga event zui reng tur thu asoyani ZMC thok tu te pu in Disaster Management and Rehabilitation Department le department dangten ZMC har satna to te an zui chale ti Chief Minister hi an shilani he thut khoma hian ZMC kalphung thil poimo te soi ani bokka National Medical Council endik na an machon mek dan te online inspection le CCTV inspection kal mek thu te tarlan ani a ZMC be chan helipad le fire station siam thwai chungchang te po soi ani bok ZMC na thok tu society noi lak te le Mizoram sarkar noi lak te fil faizok en kol dan tur po soin kumsang ni som pakwa a zirchiang tu committee in report alo siam to te soilan ani a ZMC thok tu te Mizoram sarkar noi lak lo vek tha ti in vo in chut khom chuan an share a Council of Ministers thune in ani awagin Council of Ministers ngai to tura thlen ni se ti in an rel ani voina thut khoma hian Health Minister Pilarin Puile ZMC ho tu te ba ka Finance DPNAR Health and Family Welfare le Law and Judicial ho tu te an telani
naktuk Lok Sabha in thlan vote siar polin Akashvani Aizawl chuan special election broadcast buat sai naktuk Lok Sabha vote siar ni a hian jingdar sarile chanve jingdar kwale mini somnga pangale dar som pakhate mini somnga te bulletin omanga chotnu dar khatle mini somnga ba ka tlai dar rukle chanbia bulletin ombokang Lok Sabha in thlan result life asoi ho hun hi tlai dar thuma tanga dar li le tlai dar nga le mini somni tanga dar ruk thleng mi thiam som ten an mangdon pokani Akashvani Delhi po special bullet le live discussion chu jingdar sari atangin zandar som thleng a omdon ani Election results of the world's largest democracy by the oldest and the most trusted broadcaster of the country. On 4th of June, every minute's update of vote counting from 7 a.m. to 10 p.m. Know who took the lead and who trailed. Accurate information from every seat, who won and who lost. Listen to what we the people of India decided. Tune into Akashvani Gold and other Akashvani channels for Lok Nirnay 2024. Chutizong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani